origi ni gatho nyingi muno ni undu uria uthiete uri hamwe na ithu tabarira-ini ya Kimuri session ya Inooro TV tukauga haha no tumurikaga maria maraire maria mekuna maria meguka na muthenya umuthi turamurika undu wigie ukuria wa bururi tukona ati reri kana kindu gigwitwo SGR ni kirikite na mugithi niguo cio munene wa bururi mugathe president Uhuru Kenyatta niguo arahingura riu turaria thaa ici niguo arakira andu agikihingura mugithi kuria Mombatha newe sokawe na liage atongoretio ni anyitanire na mundu gwitwo deputy president William Ruto nimekorwo makiuma Mombatha moke Nairobi no nimeguthie makirugamaga ituro ciganona ona magigiukaga koguo ndiri twiharirio ngoro weekend na kanya tugutuke kuria gicwa-ini ni mathaa iti mathaa mana uria express ni mathaa mana give or take tungiuma guku na mugithi wa thaa inyari tukunywa ciana ni tukuria ranji kuria ona no twire karo atiri Kimuri no twikire kuria gicwa-ini tume gukuru chini tuweke moja na tuvisoke ogwai na keke kera tuko na uke no uke kera atale horomu aikore ba ikore ra Kimuri tuena professor Goge Choroge tuna Jiji Gethaka tuena Zak Kenodia na Bururi dagitari gakwa home gakuru na modoro igate Zak ate hatire neguna kegwatio kiawe kwaga mundu tondu reri ni agiuka reke toke tuone maoni ma andu na mundu wadika hau umwe umuthi gitagala ndirenda ari maita kimaringia na thingo nira magiko pale todirie na mwene thenge akauga hi team Kimuri Uhuru to have delivered their promises. Kudos to Mr. Prezo. Tugathie kwi mundu gwitwo mwari wa gicungumwa kauga atia tiun chete no ihura Kenya tutirabatara guthoma kiki tiga gia Kimuri tukorwo tugithoma maoni maya reke twambe tuthie Mombatha tuigue uria mugathe president arauga. The train to nowhere, a train that was characterized and was criticized by all those in the British Parliament as a train to nowhere, but a train that ultimately formed the basis of the new nation of Kenya. It was then dubbed the Lunatic Express because it was going nowhere. Today, 122 years later, despite again a lot of criticism, we now celebrate not the Lunatic Express, but the Madaraka Express. That will begin to reshape the story of Kenya for the next 100 years. I am proud to be associated with this day. Tutasema mengi tukitembea kwa sababu leo ni siku ya kwanza. Na ningependa kusema machache kwa Wakenya wenzangu. Jameni, ni safari tumeanza. Na hakuna safari ambayo haitakuwa na matatizo kidogo kidogo. Na mimi nataka niwaambie hata sisi leo ni siku yetu ya kwanza kuja kusafiri na gari la moshi ambalo tutaipanda leo tukielekea Nairobi. Na wauliza wa Kenya kwa sababu sana kupitia runinga na magazeti yetu twajua sana kulalamika, sasa iko hivi, jameni, leo ni siku ya kwanza, bado kutakuwa na matatizo. Tunaelewana? Mpaka wale ambao wanaanza kazi washike momentum.
Na ndio tuwasema hii ni soft opening. Tuungane mikono na tusiwe walalamishi. Tunaelewana? Tuwasukuma wakati huu tuhakikishe ya kwamba tuanze kwanza gari moja kila siku inatoka Mombasa na gari moja inatoka Nairobi. Waende watatue shida, tuendelee mpaka baada ya miezi kadhaa tuwe sasa na schedule ile ambayo itakuweko. Be patient, my brothers and sisters. Be supportive and help with constructive criticism so that we can improve and ultimately have what we want, which is a world-class working railway. Tunaelewana? Ya pili, kwa sababu lazima tuambiane ukweli wa Kenya wenzangu. Ya pili, kuna wale wachache kati yetu ambao hawapendi mema, wanajiona wenyewe. Ati kuna mtu anafikiria ati ndio uhuru labda au serikali ionekane vibaya, unaenda unangoa reli, unaenda unangoa stima za kushikilia, ati ndio ionekane ya kwamba serikali imeshindwa na kazi. Nataka nikuambie hii reli sio ya Uhuru, hii reli sio ya Ruto, hii reli sio ya serikali. Hii reli imejengwa na pesa ya Wakenya milioni 45. Hii reli ni ya Wakenya. Na nataka niseme hivi, ndio wakati wale ambao watashikwa wakitenda maovu wajue mapema. Kuna sheria ambaye iko ya kwamba wewe ukiwa muharibifu au mwizi kwa mali ya wananchi au ile tunaita critical infrastructure, hukumu hiyo inaitwa economic sabotage. Economic sabotage ni ile inaitwa capital offense. Yani ukihukumiwa wewe unaenda kinyonga. Tunaelewana? Wenzangu, mimi ni wa kwanza kukubaliana ya kwamba kama rais, katiba imenipatia nguvu ya kuweka kidole, lakini mimi nimesema na nikaamua ya kwamba siwezi niweke kidole. Hata wale ambao walihukumiwa kunyongwa, nikaweka kidole nikasema wawache kunyongwa, mtu aende jela maisha, kwa sababu mimi sipendi kusema nimeweka kidole ati mtu anyongwe. Hapana, nikasema watu hata wale ambao wamehukumiwa kunyongwa, nikasema hapana, wasinyongwe lakini waende jela maisha. Mimi nataka nitangaze leo ya kwamba wale ambao watahukumiwa kwa sababu ya kuharibu mali ya Wakenya, kuharibu haki ya watoto na watoto wa watoto wetu, nasema Mungu nisamehe, lakini hawa ambao watahukumiwa nitaweka kidole wanyongwe. Tumeelewana wenzangu? Mmekubaliana na mimi? Hatuwezi turuhusu watu wachache watuharibie haki na watuharibie mali
ya watoto na watoto wetu, si ni hivyo? La mwisho, vile nimesema, tutaendelea kuona matatizo. Hata mimi leo nikitembea kufika hapa, tumeona bado kuna mambo kadhaa ambaye bado yatakikana kufanyika. Hii barabara ya kufika hii stesheni, waziri, lazima itengenezwe ndio wananchi waweze kufika kwa njia sawa. Ya pili, tumesema hii ni gari la moshi la Wakenya, wananchi, sio matajiri, ni wananchi. Tunataka uhakikishe pia hapa, kwa sababu nimeona hakuna, mjenge stesheni hapa pahali matatu inaweza kuja ifike, ndio mwananchi wa kawaida asiwe anakuja kupanda reli akitembea. Muweke hapa, tunataka stesheni ya matatu ijengwe hapa, ndio wananchi wetu waweze wafike. La mwisho, wenzangu, hii reli tumesema ni ya wananchi, na tumejadiliana sana ni kwa njia gani tutahakikisha ya kwamba wananchi wataweza waitumie mali yao. Na tunasema ya kwamba container ambaye average container ya mizigo ambaye average zamani ilikuwa kati ya shilingi karibu 1,100 kusafirisha container kutoka Mombasa kwenda Nairobi, isiwe zaidi sasa. Zile container ambazo zitabebwa na hii reli isipitishe 50,000, iwe nusu, na ndio wananchi wajue faida ya reli yao. Tumefanya hesabu pia ya kwamba kutoka Mombasa kwenda Nairobi, watu wakitumia basi ni karibu shilingi 1,200 hivi, si ni kweli? Tumesema ya kwamba mwananchi wa kawaida awe anaweza apande hii reli kutoka Mombasa kwenda Nairobi na asilipishwe zaidi ya shilingi 700. 700 shillings. Kutoka Mombasa kwenda Nairobi iwe ni shilingi isipokuwa zaidi ya shilingi 700. Tumekubaliana? Wale mabuda ambao wanataka kulipa zaidi kwa sababu wanataka kwenda amekaa sijui vile amekaa, hiyo ni yenu, mtafikiria. Lakini mwananchi asilipishwe zaidi ya shilingi 700 kutoka Mombasa kwenda Nairobi. Nikimalizia, I want to once again thank our partners and our friends from the People's Republic of China for this support, for the elevation of our relationship to a comprehensive, strategic partnership. We will intensify our relationship with a clear vision of a win-win situation that benefits both China and Kenya, and to assure you that we will continue to be your partners as we seek to enhance the shared prosperity of our two peoples.
May God bless each and every one of you. Mungu abariki taifa letu la Kenya. Mungu atupe umoja. Mungu atupe amani. Mungu abariki wananchi watukufu wa taifa letu tukufu la Kenya. Kwa hayo machache na mengi, nasema tuanze safari. Asanteni sana. Tumshangilie Mheshimiwa Rais. Tumshangilie tena kwa makofi na vigelegele na shangwe na nderemo. Asante sana Mheshimiwa Rais. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, tutakuwa na fursa ili tuweze kuelekea pale langoni mwa stesheni ili tunaenda kupiga picha kwa pamoja na wathamini wetu, kisha baadaye Mheshimiwa atakata utepe ambao itakuwa ni uzinduzi rasmi kuanzisha stesheni hii, stesheni ya Mombasa. Wananchi tusogee pale karibu, kwa maana Mheshimiwa Rais atakuwa na fursa ya kuwapungia mkono wakati atakapokuwa anaingia ndani ya gari la moshi. Ni njira ya imwe kwa imwe kuma kuria gicuwa-ini Mombatha haria Mugathe President arikia kwaria na akiuga maundu meri matatu maria megie undu wigititwo mugithi, na ni mugithi wa mbere wa SGR ugukura kahinda gatari kunene ni ugukorwo ukiuma na na muthuri kuria gwetwo Njuguna wa Njuguna aranjira ati kuria mugithi-ini thiini Njuguna wa Njuguna aranjira ona already kwina kindu gititwo wifi free na ni internet Kwa ni ugukorwo gicokagia emails. Koguo ni ugukorwo gicokagia emails, ni ugukorwo ukiandika waku ogaki WhatsApp no kerado uria ukoragithie na ukagura mbica ugitumaga na Facebook live. Koguo ni ukiota maundu macio na Facebook live kwina free wifi. No hetu maundu tuiganona Mugathe President agwetwo horo waguo. Wa mbere ni amba auga ati mwananchi wa kawaida no igoke na makombe ngurani. Kwina first class, kwina second class na kwina third class, kwina makombe ngurani. No ugatirire mwananchi wa kawaida uria utekota gukiafford makombe macio mangi ndakari hio makiria ma ciringi 700. In fact ni ikorokia kuma 800 arehe nginya 700. Tulio hau ni acoka auga kwi andu maranyitirwo mena hakwita tani imwe na nuthu kana tani igiri mathukitie reni mwena wa Mombatha magathi makirutaga cuma icio cia reni. Andu a thikirevu aikorwo we mundu wa thikirevu na ureherwo thikirevu ureherwo cuma iria ciumite reni-ini, President auga areherwo wanyitwo watuirwo woitwo hatire ndoka na nderega gwikira kirore kia mundu aitwo we wanyitwo we na cuma icio watuirwo kunyongwo auga ni gwikira kirore na no kunywa kamba ona ntakitira ati waganu wigemaine na kunyarira muingi na ciana ciaku hau ndego coka na thutha nya gwikira kirore to buri mara mathite na mbere unginyitwo na ndawa ta buri wa China ndera gwati ona kwina akenya ingi muno mohetwo njera cia ku ni undu wa kuonekana waganu wa ndawa cia kurefia kuno no rirathi guciria hau president hau le ngene ajaka nyagwaka no rirathi na family yaku ikari hari rathi ona Rwanda ndo guthiaga wohwo wike maramari family yanyu ni irokagia irio tiate wohwo na utware thirikari ngarama karoka kureha gitoero na nguo tondu wathire kuria gukena mundu mwico gwitwo bururi uyu ri etagwo Hezekiah Ochuka niwe wa mastermind 1982 kudita na aitirwo ona presidential decree Moi akihura kirore atuzaka haragania ina Moite hari kaundu kangi president agweta
ati container ile hagio shilingi 50,000 ila kwa shilingi kirigana koguo uri uthi wa na mbere na ndona estateman ndona nyitete we jegano we githungu muno kanya mwaka mara kiageta gocha yes lanten ni anyitete hana anyitete oku Nakarega fatiri. Ugareliti yake ya Ruto ya Jubilee thirikari ni ya mwiki tondu yakitwo na mbeca cia auga reli ni a Kenya milioni 45 ndagitari hena kiuria kiroka atiriri riu reri ino ni ya tore kitu kuigua kuma mwena wa mungeraniro makiuga ati magikoya wathani project na magacirora ringi andu angĩ nacio magataũra na mangĩenda imwe ihukio angĩkorwo hihi kwarĩ na ciũria harĩ ũhoro wa mũhũthĩrĩre wa mbeca rĩu project ĩmwe nĩ ta ĩno mũndũ witũ arenda kũrũgamia kĩoneki kĩa bũrũri mũgima wa andũ a Kenya othe na nĩ wona ũrĩa makenete njamba ĩyo ĩrathondeka nĩ kũrũgamia mĩbango na mũthii wa na mbere mĩbango yothe na project ciothe flagship cia 2030 arenda kũrũgamia kĩoneki gĩa Kenya othe ũguo nĩguo ehĩtĩte akehĩta kinya rent nĩ agũikũrũkia na tũroria rĩu rĩ nĩ project ici irĩkũ aroka kũrũgamia nĩ project ya kũhe atumia aitũ maternity bure nĩ project ya kũhe ciana citũ computer ni project ya gũthondeka barabara ni project ici irĩkũ aroka kũrũgamia na atire na mũthamaki witũ nĩ kĩoneki witũ aratwarithia na mbere na kĩoneki kĩa andũ milioni 45 Zak nyukirire muno zamu no akiona ati riu urabatara 1,400 na mwendwa waku shuti nginya Mombatha muthie murambire amucoke hwaini 300 wena kindu 5,000 no muri miago mwiurage kindu gukua no ciuga ya tari urikaria ikahorokera maini digai kuoni makuru andu meruta gwithambira kule watuka kule kwanyu mugoitwa agawati nito nikigumo na kegure tondu wa metumi kule digi maguru muci munene wa gikuyu kihumo kia mugi kuyu wothe handu aruma ginya nyumugaga muri anyiri kiune kiuria na kundu ku kiuria thomire muranga kiuria kiuria turiuria ni turicokio riu ri rekenya begire kuga atiriri another aspect ya reri tutarahota gukindira haha ri beyond money ugithi haria tirumu ri kana hau river road ri woe bathi ya guthie Mombatha ri ciko ci mithemba itatu ni kuri bathi ya 2,500 iyo ithian iyo thiaga wina wifi iyo nikio rihagio na ina charger thimu yako no charge na mwena na ni ikoragwo na juice na mai ni kuri bathi ya 1,200 iyo ina wifi ino ndiri kindu gya kuria na kunywa actually iyo 2,500 no we tugerigu gutike no igurire ndugo to ukiguria ugiikara na uria yo kahora bathi iria thire ithi muno cirehagio 1,800 guthie Mombatha 1,500 ire cheapest nayo ya guthairima okora uma toro ndukawona ringi nginya ngiri mani nita mukefe literally a team ikireto maguru ya gukinyia Mombatha mugiri uyu wiho kari urire hagia 700 na gutire irima mundu wothe utari wathie Mombatha agitubagio jamani anatulera gutire tulera gucemania na gutire hahu cia guoya haria waigirira uguo na gate waigirira uguo uri ukirio ni andu aria mararihia na tugitu na anake aria marekirirwo kundu ini kuhe andu irio na mai aria mandikitwo kuo aspect ile godaturore ni atai ono ngirathiĩ yaku ũhũre mwaki kĩgera kĩrĩa gĩaku itakũgweta haha ũkĩhũra mwaki atwathiĩ gĩcũa-inĩ kĩa ndagĩtarĩ nĩ kĩrĩa kĩa ndagĩtarĩ ndakĩona kĩrĩa kĩrumagia angĩkĩhũra mwaki ũguo ndũngĩkinya Mombatha in less than 7 hours ono ũngĩũmbũka Jejo harassment ya matatu na marori na boli ni bara no kuri agaiti ukihota mareo kuasia no mathia utuko mumote uyu mugithio ukoretwo SGR I mean mugithio uregeraga standard ino ya rugori no munene ndire bam hatire irima hatire maina mano hatire kuhitoka na marori gutire hau na gutire ki urekinyaga na record 4 hours Inooro express ati no jira mundu kinya ku daiki tusemanie oyu mathai mweri umure ndere tusemanie na 11:10
tusemani na airport hali terminal airport hali kinyaga rio mundu cio no mukore hau 11 na ugikora atakinyete nawe ahidi mukuhoranaga au banari au banari na jamu izali nginya ucukage ngari ni horirie ri agukora hau now le ketoria akenya atiriri there is no important resource in this world than time. It is the most important resource. So don't need to matter kule. Neo ina gura ni ete ni de mwanake. Ona melimu emu ndo manara warado ne. Muda kwa hatekano. Ya go ku traffic. Tere professor kono agu kaga voi agu kole ku Kimuri ki mavoi na akwire ya port within 10 minutes. 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 hour na gukora. No gumira okena gari aga hitoka sarama. Aga ikoroka na kuria ile maini ya mutu wale agukora voi. Ni rugano dagi gukora no musamanirie hwaini. Kogo ni wega muno na ni wega muno ntondo wa time ile go save. Number 2 which is very important. Ni kitu gitagwo cultural revolution. Hemu ro dekete ikuri ya fata muno. Naka ugatirire akagugatirire. The march of technology cannot be resisted. March of technology ne ovoidi wa technology do resist. Ni to gende ko resist uba to kage ko resist mo do mai gwana mariria. No heke to kage tako evolution of consciousness. Ati sia ida sira sira ne jugo kira to hana to sira. Na ida to sira to ari go kira ala mari do yitu. To consciousness ale mo e ma se to bereito. Consciousness ya mo do no roka. Ni ko tamanya ka no ne ko go kira uri wa hana ka imuni. Na tona to to hono mona ntro ina yenya ukaligo karita kuma udu magi dona ndo shira kiraga makufe tolo ira kira to shira na adimu ni kuona kana na kena moko mwele ni ko kuya de kana ko hura kana kala hina ba SGR ni kule kito enabling environment ugo kama no gira ha o atrede enabling environment ya maudu manatoro ta weka as a country SGR ne kero to catalyzation ne akatalize go catalyze ni ko hiyo hia ne akatalize odo letere ta kamu catalyst is a catalyst. SGR is a catalyst of both the political, economic, social, and most importantly, cultural diversity in the Bururi. Modern man and the Matanga. Who the Rinon to Metri and Agiran and Yakinya, the Tokaso Kaga Gathori, to the no Kinagaria, Metia Madori. Mubamakin Togo Ida Umove, Todo Adorea, Malaire in the Manito. Togo Ida Matu Rose, you can modern Mago de Go TV. Itado. Asionga. Asionga. No ya. Professor. No akiona. Ndio Proigire hosito. No twasi haliria jokoma. No mechami. Jokoma. No tura. Okero president how na muige hediani numo shiregi ta lerite no nega koro gotere rerire ateneri ona koro imwe ne branches cia cokire gwa kuthutha-ini cia guserve industrial purposes ri ogera mutambo wa kumenya iro guthii wa kuma orokara uthii Nyahururu no ngiogereire guku Murang'a na mutambo tole wathiaga nyuki ndagitari mitambo ya merereirwo ikiura mecoke arageririe kumeriukia kurare karatira ne gutora ko tukagira ngari ya mwaki gutire nothing at all mutambo cio wathire ukwite na dio marahura plan ihana atia ihore me kwenda gwikana mutambo cio mukuru tondu ndirona mutambo uyu mweru ugituika so popular kurigana uria president aria ndirona ni gukorwo na bata kuongerera ngari cigaingĩhe ya kwambatana ya guikuruka na ni gukorwo hena bata wa kuongerera makũmbĩ uguo aria ni popularize mutambo ucio mugithi ucio muno na oiga akinyihia nauli na ni acoka oiga undu munene muno undu very practical ati kiuria gä atä andå marethiaga atä reri-inä marekinyaga ho atä barabara ciakwo iga barabara ciakwo to access the railway niguo matatu ciuke na ceceni ya matatu yako no no areciria he is so people based na nikiona igwa tukija muno ino ni project ya wananchi yakwa
tia kwa na mundu kugeria kwa bura mutambo uyu ni wana ici arabura who you meet the full force of the people atirene kitaka maiko na yitu bena ndo matego twenda muno hebo twalitie nake ukoro thirikania kiugate ni kwagirire policy ya uhoro wa wonjoria wa chuma tudugura mitambo iyo professor ageria kugweta nigeretwo ngero muno ni andu aria mautaga wonjoria ucio wa chuma ni mame muje na nuona nginya kwanyu ugakora ni guthoyo igathoyo igatemwo icunguruma icio igacoka guthie kwendio onakorwo muthuriti gethaka kweritwo ati ni kwari na iganda ciari itherukie cuma guku cuma icio cia guku Kenya cienderio athondeki a mutambo tondu riu hahe na ngero ya thu kana andu magithukia mutambo uhoro wa cuma na guona wonjoria wa cuma ri no wagire ukorwo wina watho Kenya thegi wa ihura gwicio no makatuone the bigger picture tondu uria president aroiga destruction of what you call road furniture na ndagitari niyo maundu macio ni kurikana Thika Road yako ni China andu itumatura kuru hwaini na haksho magitinia maroke medie na ni kurikana hari ya Thika faraha kuingira Thika hari na cuma at one point the two sides ya farari hakiari na kindu hidiria farafara ya ino Thika highway ya kiruri andu a China niyo mahiro wiro ucio wa gwikira concrete barriers kubu no makatumione in the bigger context andu itu ni very destructive no makatumere turutari ungirora road furniture se kuma Thika Road guthie Makuyu guthie Makutano guthie Marwa guthie Kiganjo ugikira maybe handu hena signage ya kuonania hena mahiu marakira the next day ukora that particular signage neither tell you giuma for instance isiolo uka Nairobi and you are new person driver eda kuona signage akona hena bumps hena sharp corner no adu automatic is so destructive kubu president arali uhoro wariri ya the bigger picture ya ku maintain infrastructure shitu na no makatukorwo na consciousness ate guthi guthondeka karaiga kurugira shabashi na ifati rire rirona signage you are actually destroying everybody kubu watho cio wikuo by the way watho wikuo no urari very lenient durari deterrent sufficiently ado matiraiguite togo president na riu no na this is actually now a presidential pronouncement it's a decree na kubu ado no makamekunyaga mugutu acio maturite masurvivaga no horo wa kuya indo cia road furniture but we are not just talking about the SER actually it's even worse ugithira kule maturaini tari ukiino karwale for instance you can bet ugikinya Karatina the only signage yakoragwo hori tari hare mugithi signage ya kuonania hena railway crossing ni gukorogeirwo thereafter gutie kindu kingi na I'm sure atongoria itwa maturaini including ndagitari tondu I'm sure ni akukethurwo ni andu arware no makatwire andu itu what is hali behavior itari consonant na level of development itu na lego bwana my friend yaroiga ni hali culture ni tukuni ku upgrade culture itu na outlook ni discipline ukerira hatiriri fareno rira ikirito signage ya kuona ni hena bumps hena sharp corner hena mahiu marahakira ni yakugithira meo itu ora drive kodo itoe imenyidinde cie barabara-ini ni kudora nginya kuria ndira tiguo tari ugithi ruraya kana mavuri Malaysia Australia China mwagori ukoragwo kundu kunindi ene map tondu hena proper signage hena bump hena steep hena shabet ni normal to embrace a new culture tondu infrastructure tena ciori they are for the first world kuko tutikona infrastructure ya the first world na tuina culture ya third world kuko no nginya twaje oidu enyewe tuthondekeirwo maundu maya tucenjie meciria maitu na maundu macio bwana waihura ngirekia ri no makatu manyitani hamwe na maintenance to do culture itu ya maintenance it is non-existent na ngo ndakuria tiriri are we able to maintain ne tukota ku maintain wa berere rino wa keri seseni sisiekuo ni tukota ku na
ona mugithi ugo mwenyewe. That's a big question. Tudauma na ndoro na kule amwe. Tari bwana wa ihura ege choro. Tanzania le. Mari ndo abere gukona mugithi wake tulishaini. Yeta Tazara. O teno itu. Yeah. Big and beautiful. Teno. Yari nene such that it was mind-boggling. Give you Tazara railway station, Dar es Salaam, you'll be amazed. Nidariku about 25-30 years ago, Kiria Donire, Mari Mashu Mamara State, Mahanaga ka industry yahite, you do about maintenance. No muhaka to make sure or maintain on ego to maintain. It we can maintain because speak and span. Diga you can do Kihana, for example, who is going to maintain and how? The cost. And cost he has not really. Even get the data competitive correctly. It's competitive. Chinese, Alamaki Inooro. Chinese, Alamaki the big highway, no maintain again movie. And there is a budget allocated every year in Akohata. Muria Koate, Vicaro, Ekoro, there, Kirokonotuko. Dogekolate boga rago ile yumete jere eto no food basket atekago ega kinyago ehire ko nagi dogekola mo gwethe kana ke yuke rago biro area mudego ngikore he ne o maintain naga so SGR it maintain go ne at some very well agreed costings atendirikari iyo muri ara isnego mwere he na ko maintain ko anyugo ko na go ko secondly A and RVR railways Rift Valley something the system ito ya read todo ihori hare parastato ya adrika iho na ne maintain ma security. This is a government project na moso the flagship ya legacy ya Mudamaki Uhuru Kenyatta. If it requires that the military ne mariro ragale riyo cover he will. If it requires that GSU will. No me fagwa ko rasa sumaitika yore na go babagia ko ure. Don't want to to diketu hostesses. Alamarigira dino wa coaches. Ne to idu to the water ota to ate. Ko bera. Ko sa agosie ne to muranga. No ni maiko na kaudu kamwe godaga kuigwa president akiuga. No rikanire deputy governor wanyurare ha Muthuri Timonyo. Heda kigo professor aragwetire. Ate kwaga kuohwo magavana bururi yu niguthira guthira aria maiyete hihi ona president no angiongerera no horo to ucio ati ona ke mundu kunyitwo professor arite kiondo kia mwiri ona agatwaro hare Uhuru Park tukamuhura muchinga tukamuhura ridani riu itondo riu uikarite haha wathi mundu yitu kunekerwa mabilioni ma mbeca weco kugakora andu hena mundu muderagwo unyuaga nyamu ici hehu akugate tunyamu turia ndina tu no njethire kamodi gakindire irima tondu indo ici ni nyingi ati ikwenda gukinda kindiro tondu iki no iroka ikaika ko gakinda kindira iroka ma contractor makarehe gakinda kindira ile kiro mana uko gakinda kindira president nyabatie kugate ona ni maikona kone andu atatu ona ni mekurugama haria ni indo cia muingi ni gwatuo ono ne kuhurwo rirathi bururi utu akumia etagwo China niguo mekaga agikorwo muici wa thiriba cia reri ni akuhurwo ni agwitwo nake muici wa bilioni cia mbeca mbeca iria ciĩrĩga kũrorwo kũrĩa Nyĩrĩ mwaka wa nĩ Auditor General wa mwaka wa 2015 gwĩtuĩka atĩ bilioni iria ciũrĩte kana ihũthĩrĩtwo ũru nĩ bilioni 2 na milioni 300 mbeca cia kũgũrĩra arwaru akarati na thibitarĩ na Nyĩrĩ PGH dawa nĩ ciarĩo gĩthemba kĩu rĩ mũndũ ũcio ndabataire gũkorwo arĩ hakuhĩ na andũ ona ti mũndũ nĩ nyamũ actually ona nĩ mbeca cia dawa cia ikaria Nyĩrĩ nĩ cioraiya na ũcoka wĩtage mũtongoria ũkiugaga kasi iendelee nĩ wĩra ũrĩkũ ũyũ ũrathiĩ na mbere Nyĩrĩ itũ for example thiĩ twĩkage atĩ nĩyo number 47 kũndũ twarathimirwo nĩ Jehova na indo iria ciothe tũrathimĩtwo nacio gũtuĩkage nĩ ithuĩ tũrarigia ũngĩgĩtuĩka atĩ ũguo andũ aingĩ na koguo areke andũ mahũrwo mũcamio niĩ nĩ ndaugire oro kĩambĩrĩria muici wa mbeca cia mũingĩ bũrũri-inĩ witũ atwarwo harĩa statue ya Mũthamaki Jomo hau ũguo twake kĩrĩa twake nĩ hau tũkwamba kĩng'ero rĩu mambe macuha ngavana erĩ ũguo rĩ
gutire mundu kahutia mbeca cia muingi ri on ndo wale ri ugo reiga ri tobe tutige horo wa governor ni tuko ni maneke maitu we no tucoke here atireke maitu ona maitu kimuri kirogire mundu yite mbia cia muingi aitu na koneka nacio tutio tugigiana nake muyo ni aitu na riu ri na tuhoe tuge atiri ugikinya kwino rito wako maitari Kimuri ni giathaira guitaga njenga na tuteithagia guitaga Ukuria maiko atondo itoera mwingi kwanza no dikane heki vidi geta kuo ndurika kwamba ndurika ndurika ni athomagirwo thitango yes ikite no igacoka igetwo no ajikwa njuguna ndurika ino turikinya kahandu maiko tukarwa twele batoka ugendo ni ndurika taruri turi uhoro wako Yesu mwana kiri heka uruto guthaira muthamaki uguo twerwo ri reri mamenya yakinya na ikinyete na ikuru tiwe gacoka ri atiri ikinyete haha airport yakinya hau ri ebakasi ri reri ni regucio ingire hinda radio goraiga kwira indo na gutwara andu ito no tugakigucia ya guthie nyiri nitukagucia ya guthie kajiado nitukagucia ya gukoguo turaho yatiriri initially China thirikari ya China kiuga ni gutwakira reri heka undu yahoete iko gatiriri niguo mwitikitie mbeca tena fatana cio muno ndu ainegene ri tuhe icuma oko mutiri kiganda tu set up kimwe Kenya tucinage cuma tukome mails tukathondeka steel standard gauge tuthondekere guku unfortunately Kenya ni kuri kiganda ya guthondeka cuma we have a steel industry yes is it Kariobangi kana ikoragwo President Kenyatta ri uyu ha muthamaki witu ri agitikira na kiuga atiriri what an idea it is going to create employment tugo create employment na tugie igoti ya gutimia na ki handu hakore haga bogi na mameri igana rimwe tiri agecuma guku ri tuguthie mahuru mageka muthenya mu akiuma uguo nyumba mathabu maria mekitwo tondu cume na thondekerwo guku tigitu akuma China kurehe kinya guku uri kwenda kuri okwere hangi ciringige uri higi 10 ri ciringiti nyanja cikwenda kuri yori ni cionenda gutimia na ni waiguire kwambia boys kiambia kugamba ile Jesu aigire thie mwire heronde ni bwe ucio radisha guku niguo Jesu ugire muthamaki akiuma hari aiguire kwambia kugamba uguo tukwirego hana ati new environment tutire na hoti tutigete guthondeka boy kigamba kinya muthamaki akihurithie kugura kiuga reri no egwako kana chuma ikuma China he stood his ground no tukumuhoya atiri uguo arugamire ground reri igia kwori please lekere cuma ithondekero Kariobangi niguo na keituri na Bukania cia ciori they have no place akira cio turero ha marare beda cia rwa akira cio marare mathibitari akira maragirie tore muguko tugie na igatu ndaruku nikula mo niguo no kutindaro akwa ni kama maguta kwanza hakagwa maguta mabari tondu kwa bengi muno makoretwo makiaraniria na ithuĩ gĩtagwo wet look yes no aganiro waro wanjoka andũ makoretwo makiaraniria na ithuĩ na mũgathe president nĩgũkorwo agĩtinia ribbon kahinda gatarĩ kũnene nĩguo aingĩre makĩingĩre kũrĩa makĩingĩre mũgithi na makĩanjie gũgĩũka o ũguo kahora no tondu wa andũ arĩa makoretwo makiaraniria na ithuĩ ndĩritũrĩ reke tũrore mawoni tone gavana Mvuria kana Joho nĩ ngũiguĩte nĩ akũgeretie gũka kahinda kangĩ rũcinĩ no ngũgĩciria akĩrwo agĩikare hanene no ũhoro ũcio mbica icio ũrona hau televisheni-inĩ yaku nĩ cia njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩa Mombatha haria Mariakani train station ni retwo Madaraka Express Madaraka Express na dio kana no ederi to ihora mugathe president eiguru kuria tuikore iguru riera-ini ndege yake itagwo Harambe 1 aiguru o ethini wayo ndege yake itagwo Harambe 1 na nimuiguaga muiguru mukaigua Harambe 1 iragera hana koguo thia thika na wehehere Harambe 1 ira take this course wehere koguo no probably gwetwo either how mugithi uru ukorwo gwetwo either Madaraka 1 Harambe 1 on board 1 no wake as an institution agigira haha studio no tiga gutwika uria tumitaga ballot 2013 ikaga kindu kingi no ndagito igata gatwika either studio 1 kana you know ne maundu ndithia angi guthomithagio o hoto akimwira ati agikiona mweke
Kenya na madaraka wana twaje na mwene thenge ayoke guku Kimuri twaje na mundu gwito mwene thenge akauga hey team Kimuri Uhuruto have delivered their promises, kudos Mr. Prezo. Mwale wa gicungumwa mwale wa gicungumwa akauga tune njengana wa ihora Kenyans tutirabatara guthomo kenge tigage kenge Kimuri. Lois Musha yakauga this is one of the big achievements of Jubilee government. The economy will definitely improve. Wabui wa githurai kwa mugidi uyu ni mwega kuri wana biashara no kwe waji kudagimenya riria muhutu kana thogora wa indo guthie iguru bana ndwa buri akoiga ate waburi nake akauga this is the greatest thing that has happened in our country in this decade. Jega ni dironire mugidi uyu uri twarithagio ni airetu agoku Kenya. Airetu agoku Kenya ona meri ni marathomera gutwarithia na guthondeka. Our country is moving forward kabisa. JC kakwaja kaitu kamuneka 27 years aleka atwarithia Kenya 30 years JC Washira kwa good morning Kimuri say to Zack, ask him kana 2022 atakuwa kwa ballot. This man really inspires me. I believe we noigwa ne Joyce ne JC noigwa this man really inspires me. I believe SGR will improve the country's economy tremendously through creation of jobs and also a platform for entrepreneurs to invest along the rail. Kagenyi Malimali akauga Sharagita well represented. Asante sana. Akauga SGR negosejia muturire muno kwa jamwe na wegi biashara ni kuhutha muno tondu mirigo nire tukinyagira raithi kuma kuria port. Jimson Modia, yes, this is a great achievement. There will be creation of jobs. Wili Mashosho atwiroragira kuria kundu gwitagwo Qatar na Wili Mashosho wokawe uketunywe gikombe kia macani. Wili Mashosho akauga kuria Qatar akauga Kenya mwina bahati muno siasa itiagaga ona guku ku Qatar. Ado aria me manyumba manene no muhaka matete, and that's why wago delayed ohoro wa China gucokia mbeca ciao hari gicunji kiria marioyaga hari mugidi ucio. Ask on the other way, America eja oil and gas goko ku Qatar they run the company ginya makeriha thire wao ya Senior Sergeant, morning team Kimuri. By Vision 2030 Kenya will look like America. Uhuru agekinyira how na nedakena ni kuna Professor Goge Joroge nende muigwa Inooro FM na dire damuana ucho ni Senior Sergeant moyo sasa chausia ko igate akauga me and my family for the first time tuasija Mombasa sasa, can't wait to be on this train. Tuire itigiti uroerwo ko please kushia tokorwo tukiheo ripoti yo Monique Pasaris derito neturake na SGR no kiuria ni materefa mabathi na rori maguthie nakutondu wira ni wagithira please. Lone survivor, you don't need to be lone more anymore. Kauga lone survivor kauga, those that are opposing the development, tell us what the amount of money invested on SGR would have easily brought a bullet train. Yet they were in power. They couldn't even bring a mkokoteni train. So ni modo weto lone survivor. Mwagiga ngako igagethika athuria ya ndiro Dr. Wahomega kuru ni muthuri muteku ogwo. Asante sana. Evans Monene Jackson yako igatia akauga reri irakwo ne thirikari nene ti governor kwoguo matige kwegagatia ati Kidero eherio kwegwatia ati Kidero eherio agatanya wira Mike Ogialo ni ugure mugunda no tuone ni ora make sense ukira mundu uragura guo. The same case with our SGR, we are very okay with it, with the debt. Kudos Uhuru. Asante sana. Naomi akoigate Naomi Magwa kauga Mike Nderito muriega niete demokanu muno todo nidiroria sukuru ikahingore dware my son Mombasa doraga nderirageria guthie na ndire ndathie riu ne guthie todo Uhuru Ruto ni mararuta wira uria wareri merire wajiko. Asante sana. Twitter
thini wa Twitter twakora wa ngecika bio akauga gweciria ta economy o egocenjia ni undu wa lower transport cost na nime kuhota kuhura biashara riu akauga #Kimuri watching from Kakamega. Mario Nwajiro, my concern is, can we maintain it considering minimum fare charge for first class and the trips made by men? Sirio ne kirege kuretio no ni discussion ego thina mbere na oria twiga haha ni wega gwethereria Mario ni ati hari nginya maintenance mbeca icio ni factored thini uhoro wiki. Journalist JD akauga ni tabarira imwe ya area akauga #Kimuri ni tabarira imwe ya area irahigia a Kenya maitho na njira nene irahingura a Kenya maitho na njira nene ethathi ni guona economy ne gucenjia tondu andu aingi ne mari hotaga kura biashara ni undu wa low cost of transport yo ndo guthomete. James G akauga #Kimuri, Zach, you are so right. I drove to Mombasa for a holiday and it is so stressing. Hata ukifika umechoka sana, you don't enjoy. Zach keu nikihoto nima. Baba Jao akauga guona SGR ne kuhingura meke ya mawera muno. #Kimuri kiria meciria ma Kenya na ni agi kanegera genya itumaga kiona ti gwethomithia turethomithia ni feedback gitagwo Kimuri 101 Wagui Gure asanti sana akauga hi Mike Gaidia Zach muno, he really inspires me, not forgetting that my own brother itagwo Zach akauga mwire ni gwenda sister in love riu wakigwo horocio amwirage weto wao ni warika ria reri ni warika na reri by the way, come to think of it, weto wajiru guko warika na reri kweli ati tawangaragu ya mwanga weto wa nyukero weto wa eria huru muthenya president ya mutaithia muno ugo chenere sina ciroge dimozire to SGR otieto. Asante sana kule nyinyi wote muhuri bisa number 1 esago wamete Biswat San Hari akauga Mike ira Zach no move Zach ati omove ahana gasau karia gakoragwo gaika ro twake mwiga gatagata-ini gaku akauga ati kangithie kura gekoraga o moko-ini mega akauga arigiceirio ni ugi mutheri na akauga wambitie naye na waihura. Envy the wisdom on #Kimuri, seeing my governor 019 right and left wisdom abounds ati marauga governor 019 ni mwakwendete muno niyo ndagitari wa hamo waku nigo tuga kuria macira na gicomo atire kuri kiri hau na maiko ona tukirikagia ri karatina twanarega muno nawe uko to kuna traffic ine na muno tondu wa barabara ino gerire matukaina makaratina kikihoni ona kono ndaike mwe tondu tadu rucio president agithie mundu ugicoka wira ndagitikira guthie nyi tondu traffic yabaga kuria mathairi ege na nginya hakuwe ka ngosho kwina kioneki gia kweheria lami ino igatagate yume na reja tondu andu marahituka matatira karatina kioneki twina kio na ni thegi ugucokeria ni akigira mogithi ethini ikumbi mogithi-ini monake ndaretikia ni mwago munene uyu magioke uguo kahora ni mekurugama meguthi marugame boy kuri kundu kuingi mekorwo na stopover ta igiri uguo kana ithatu koguo hau no marigama mutito wa dei ngino agiokia geka kambi ya kugeithia ethereirwo ni andu specific joints maikara gwetari uyu ni muthenya utahiana mithenya turi tuona uria gatore kimaugaga muthenya tutari tuona uyu Jehova atuhete witness reri yakitwo ni mundu muiru ihiana uguo na tokoretio ni ithe wa ngena rekio ni undu munene muno ngai ni ndakena ni undu wa gutuhe kanya gaka na ugitwira horo cio wa karatina o ukiuga ko horo gwiciria mata karatina muthamaki witu ni maundu macio ni maapprovetwo ni andu aria in charge ya barabara cio tondu ni national highway gukorwo twina bypass gukorwo ithiurukiire karatina town iyo ni ni tugutio o haria twathiaga haria runyenje ukatuika kuri na gatano karaingira gatagata-ini ga town tuguka tuthire thutha karatina muthamaki witu ni atuhete na agatikira maundu macio mathie na mbere bypass maundu macio na barabara iria nene ya vision gata ya guthie gwitu ni irathire duo carriageway kuma haria Keno
Muranga ethie kinya kundu gwitwo ero cio kenyite andu ngeni kuria na ndira hoya andu aitu please bururi wothe reke tucemanie kuria gwitu Rware muthamaki ni kuari Madaraka Express no manayo Mombasa tugathie go celebrate na kuria Nyeri nikuo Madaraka Day celebration irikuo na gavana wa Jubilee ndagitari wa mwaku ni amuini baitumuke kuria Nyeri yari na andu aitu kuria ona ndirauma haha Kimuri tuthie kuria turi na atongoria maumite matura mothe kuma na Ikuru Kenya kuma Kiambu baba yao na ari angi turacemania Nyeri tucaja muri andu tumire ndu wa Karo ni huwa kiburia tuthi riwe ni ndio nduguga ndacokia ngatho ni tondu that I am a seed of a revolution that has rocked my land no gatucokeria ngatho ati tugia gatagati-ini ga thu ne ngai amurathimage na murore ni agufania hau ndingiruga ndagitari Professor Ngugi Njoroge ona kontu kona kuria leto gukera hwaine no trethina perra kwari oroyo nona ke juga kaundu nigetha gatikae muhoro ndugathire itarĩtie kaundu kau ndi aigua ngoro yakwa ĩkenete mũno na gacokeria Ngai ngatho ndarora Dr. Gakuru na ngeciria njĩtĩkĩtie atĩ nĩaroka into power atĩ nĩegũkorwo arĩ in charge wa a whole regional government very soon nĩtũcarĩtie andũ ta inyuĩ twagĩte for a long time na ndatara Dr. Gakuru ndatara mũndũ ta Polika ndatara young people tacio wa gweta mũndũ gwĩtwo Likinyanjũ young people are coming up tũkũhope atĩ nĩriũa rĩraratha rĩkũratha kana nĩ kũratha gĩtikumĩra yeah, that is a new dawn for leadership of this country. We have very high expectations for you. Thank you. Na ito ndio kuluta wĩra mwega. Thank you. Moga the president knows you niakora tuthie kwi nugo kurara niguo turikie bwana waihura uyu muthenya munene no ndina kĩeha tondu riri ati maundu maya marekĩka tutari na andu atongoria mwena ũrĩa ũngĩ na hatirĩ mũndũ wa kuma mũng'ethanĩro ĩno nĩ reri ya gũcambua andũ 45 milioni 10 ĩno nĩ the anchor, the biggest infrastructure project in Kenya since independence in the region na hatirĩ mũndũ wao okĩte na tondu ũcio mũgithi wa Jubilee kana wa NASA nĩ wa Kenyans mbeca icio cirahũthĩrirwo rĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũkũrĩha koguo ndĩna gĩkeno no ngacoka ngaigua ndĩna guoya kidogo na ngwĩciria nĩ reflection of national politics nĩ so divisive ona maundu marĩa mangĩteithia the ordinary Kenyans marĩ na politics na nĩndoiga atĩrĩrĩ na twĩna opportunity ya gũkorwo better leaders na ndagĩtarĩ Gakuru is an example of a better leader ara understand issues itarĩ personalized I pray and hope mweri 8 mweri wa 8 we shall have a critical mass ya atongoria mangĩhota gũturuta mũtoro-inĩ ũcio wa parochial naive political outlook. Thank you. Tumana Professor Ngugi Njoroge buruna wakwa thĩinĩ wa ũkera thĩinĩ wa Inooro FM. Thank you. Gigi Githaka na mũtarani na mũrutani mĩaka mĩingĩ na maũndũ megiĩ wonjoria Zack Kenobia na mũndũ auga atĩ no coke thukuru tuke ndagĩtarĩ nĩngũcoka PhD ũgĩo nĩ kwenda kũharness kwenda kũirigĩrwo ningĩ ndagĩtarĩ wahondo Gakuru nĩwe candidate wa Jubilee gagĩtĩ kĩa gavana kũrĩa Nyeri ĩtũrakwa nĩ njamba ya wĩra ndĩritwo ihũra Michael mbura ĩngiura mũno rĩ ĩgerere rũĩ rwĩna mathanjĩ nĩũra mathanjĩ mekaga no gũkoma makomaga maĩ mahĩtũka ithanjĩ rĩkehanda rĩruĩte kũrura rĩtwa rĩakwa nĩ ndĩritwo ihũra na tũrakiuga atĩrĩrĩ thegera igĩrĩ itirĩ ciaremwo nĩ mwata ithuĩ no tũgũthiĩ na mbere na kũharũrũkia mwata na twoiga atĩrĩrĩ nĩ andũ nĩ mohwo andũ manino nĩ ũndũ wa andũ arĩa maragana Michael ndaigua ngiugĩrĩrio karo ahana gũkũruta harĩ gĩtĩ-inĩ akũgucĩtie niĩ njĩtagwo Michael Njenga mũtũma njĩtaga Njenga wa Mbui tukauga atĩ ũrĩa kwerwo mũgithi ũyũ ti wa andũ milioni 10 mũgithi ũyũ nĩ wa andũ milioni na milioni nyingĩ igakinya milioni 45 koguo rĩ nĩ tũũmenyerere indo ici nĩ citũ indo ici ti cia andũ ana kana kuna indo ici nĩ citũ Njenga wa Wambui tagwo Njenga wa Mbui
mũngĩrotithia thayũ mũngĩrorema gũkumia na Jehova Ngai amũrathime.